Di panahku laku-laku. Aing ngomongan kira cing berang kita sore. Woi di acara. Anjing yang berapa? Ramai yuk. Yuk. Mana naik mang? Alhamdulillah ya udah ya. Ah, mana ini enggak? Aing teh saha. Jangan didiamin. Enggak, goblok lu goblok. Nggak aing mah. Ya maksudnya. Aduh, aing naik gratis jeung cadu. Oh guys, sok we gratis yang mana mah kemana kita? Wah, tuh baru sama kan nang naik anu kuat. Ih, sia naik we atuh udah mana naon? Buru aku bantu. Gratisnya kita. Goblok. Bro, rame sih ya. Besok jam